bivugwa kuri uyu munsi yuko Pep Guardiola ashobora gufata icyemezo nyuma y'umukino afitanye n'ikipe ya Arsenal ku munsi wo ku cyumweru ni finale ya Carabao Cup. Bikavuga ko Pep Guardiola ari mu nzira zisezera ikipe ya Manchester City, ariko ko icyo cyemezo azagifata nyuma ya finale ku munsi wo ku cyumweru. Ari finale ya Arsenal na Man City. Umukino nabonye waho umusifuzi yitwa Peter Banks, namuzi? Peter Banks usanga ufite kantu kajya menshi cyangwa iki ubwo rero Pep Guardiola ariko nyagasana umuntu wamwanditse kuri match yari yarahemutse, yambaye neza gicuma. Iyi shati ngo ni amadolari 200 amayero 296 ni make se kuba se bamuhasira imezi akuburiya Pep ngo numwe matoza outfit ize ino umunyamideli gicuma. Nta mudeli ni umunyamideli cumbi ibintu ntago bizi se ni ubwambe yo kuva namubona ubwo yari yambaye neza giye sawa. Ariko ni generation ebyiri zitandukanye rero. Ese dizore amashati ntayamba nuvabo ninge wivanze mu bintu ahubwo nanjye hatungurwa na Guardiola kuyambara samahani ku myaka ye kuko we ntiwayambara. Reba pano kampana urinyeze byane bya Barteta wambaye za Roni gihugu wareba gakote iri wari wayambara we Benjamin ya kampani abesiga nanyura ariko zara yambara. Pep yambaye ishati nziza ni imyaka ibyo uvuga ni imyaka. Pep yambaye neza ariko nanjye nemera ko umuntu wamushutse we yarahemutse. Pep wambaye neza uramuzi wowe? Pep yambaye neza hano hantu nta kibazo afite. Yagiye yambaye ikote ariko atandukanya kwambara ibihenze no kwambara neza. Aza yambaye ishati. Ikibazo umuntu byambaye n'imyaka afite ibihuye ariko imyaka na style abantu wakabaye azambara ku myaka ameze nk'umusaza ari gukundana n'umukobwa ukiri mutoya. Aze gatuza tuje ushobora kumucukura ushata karuzana udakarukubita buryo. Kiza nuko atambaye ikizibaho yambaye ahubwo imyenda itajyanye n'imyaka. yambaye neza style ubwayo ni nziza ariko si Pep wakaba yambara ku myaka. Reka tubyorere yango niriyo ngumoha. Ibyo tubireka dutegereze mwebwe muratekereza ko icyemezo azafata kuri banuze kuri bajire kundi. Icyemezo azafata gishobora kuba ari iki? Ni bisanzwe byari bihari kuba bivuga ko Pep ashobora gusoza umwaka w'imikino akaba yagenda kuko no mu nkuru zavuzwe ko Enzo Maresca mu byatumye bigira imbaraga gutandukana n'ikipe ya Chelsea. Ubuyobozi bwa Chelsea bwikanganze icyo kintu bikirinda rero ko bwazafata umwanzuro bisa nkaho bukererewe ko bwashaka undi mutoza gusimbura Enzo Maresca. Biravugwa ariko ntabwo twari tuzi ngo umunsi ashobora kuyafata umwanzuro wabaruhe cyangwa se no kuba nawe yakora official statement yiwe. Byari byitezwe. Abantu baribaza ngo ese uyu mwanzuro yawufata atwaye igikombe yawufata atagitwaye, kuko nabyo burya ari ibintu ni ibintu biri force ko umuntu yafata umwanzuro runaka. Igikombe akabona ko kimwe aragitwaye kuko aracyahatanye kuri championnat, aracyahatanye kuri FA Cup, aracyari no muri kuri champion of course. Anga ukwibaza ngo icyemezo yagifata igikombe gitwawe na Man City cyangwa Arsenal kimutwaye, ko nabyo ni ukubyibaza. Ariko inkuru y'ubwayo aho yatangiriye n'ibimenyetso Pep Guardiola amaze iminsi yerekana, ni ibimenyetso byerekana ko ahari Man City yakena undi murongo wo gukoreramo utandukanye n'uwa Pep Guardiola, kubera ko niwatoye umwaka ushize uburyo wagenze nabi, umwaka udafite ikintu kirimo gukubitwa inkoni. Uyu nawo ntekereza ko iki cyemezo ashobora kuba force kugifata nka Arsenal imutsinze, ariko nkatekereza ko atahita bitangaza kuko ni habari timing nziza akazabitangaza umwaka w'imikino urangiye. Ariko ntekereza ko iyi minsi hanyuma turimo kuva kuri journée izakurikiraho yaba ya championnat cyangwa se na Carabao Cup nkuko bikomojeho kugeza umwaka w'imikino usoje wa Premier League, nitezemo umunsi umwe ko tuzabona ibaruwa ya Pep Guardiola. Bitabaye niyo shobora kuba byantungura, ariko muri iyo minsi isigaye kugira ngo champion irangire nitezemo umunsi umwe, kuko nawe yerekanye ibimenyetso kenshi kashobora kuba yava equipe ya Manchester City. Gusohoka byo byatangiye no kuvugwa kunugwanugwa urebye nino seziri gutangira, ariko amasezerano y'imyaka 2 yongereye. Bivugwa ko Pep Guardiola bwari uburyo bwiza bwo gutegura exit plan ye mu ikipe ya Man City no gufasha Man City gutangira gutegura umutoza wazaza kumusimbura, cyane ko byagaragaraga ko City yinjiye muri transition yo kongera kubaka ikindi kiragano. Bakavuga bati rero dufashe usige nibura hari aho equipe uyisize
utadusiga tujya gutangira bundi bushyashya tujya gutangira kuri kucyo nakwita nka scratch kugira ngo bitazafata indi myaka myinshi yo kongera kugarura City mu bihe byiza. Urebye iyi myaka ibiri nicyo amasezerano yongereye yarasobanuye cyane ko ziriya nkuru zaje za break up n'umudamu we n'urugo rwe byavugaga ko igihe cyari kigeze cyo kuba yasohoka kuko Premier League imyaka isaga 10 agiye kumara muri Man City muri kariyeri no hana amaze igihe kinini kandi bigaragara yuko byamutwaye imbaraga nyinshi energetic man imyaka 10 mubaka equipe nka City itari ifite ikiri cyo kidasanzwe ko yageze ifite Premier League imwe yonyine ayongera izindi Premier League ebyiri ayongera izindi 6 ziba 8 ayiha Champions League mu myaka 10 yubaka City bigoye gukuramo umukinnyi aha City Ballon d'Or mu mateka itagiraga ikipe nyinshi mu Bwongereza zifite ayubakira ikintu kinini mu myaka 10 zifite nenyerego gusa mu myaka 10 bimutwaye imbaraga zifite Ballon d'Or mu Bwongereza nenye Manchester kandi United urashaka kuzivuga Liverpool indi ni yihe zindi ebyiri na Man City ubwo indi ni yihe Birmingham City Matthew Stanley White wahise yakiniraga watwaye ya mbere. Okay, so iyo myaka 10 rero urebye igihe cyo kugenda nibi bihe nibingibi hari amaze n'iminsi agaragaza ibimenyetso. Ejo bundi asezerwa na Real Madrid yabwiye itangazamakuru ngo abantu bahora bifuza ko nasezerwa ariko igihe kimwe nzaza mbasezere mbabwire bye bye. So rero ni umugabo byitezwe ko asohotse muri Man City mu bikombe ayihereje 17 birenga yongeyemo n'ikindi cya Carabao nibura yatuma umwaka wa Man City utarangira uri blank nta kintu itwaye ariko urabibona ko icyo ari gukora ni ugutegura ikiragano cy'umutozo uzaza agakomerezaho muri DNA ya Man City. Ye navuga ko ibijyanye n'umwanzuro yatwaye equipe ni Blackpool ntabwo ari Birmingham iyo Stanley yakiniraga watwaye Ballon d'Or ya mbere. So je navuga ko ibijyanye n'umwanzuro wa Pep Guardiola urebye ibigenda biza biva hanze bikaza ku ruhande ahangaha Guardiola ashobora kuba yarinjiye muri no sezo umwanzuro azafata wuzi niba azakomeza cyangwa niba azasezera kuko inkuru zo ku ruhande zimwe zijya zivuga ko kugira ngo umugore we yemere kugaruka babane na cyane ko icyamurakaje cyane cyatumye ajya gusaba divorce ari uko yongereye amasezerano baravuze ko atazayongera wakagenda akajya kubona mu nkuru umugore we arimo arabona Pep Guardiola yongereye amasezerano y'imyaka 2 kandi bari bavuganye ko atazayongera bari bavuganye ko atazayongera none hakanabikora atabanje kumubaza ngo babyumvikane ko bishobora kuba ibyo byaba byarasembuye umugore ko atamubona akavuga ati ducane wazima. Aho niho nyine umufasha kubwira ati ufata icyemezo ntabizi gute mu kugaruka rero urumva twe ntabwo twabimenya ariko Benjamin we twabivuga no yabi urumva bakavuga ko rero kuko murabizi ko yagarutse inkuru zo ku ruhande zikavuga ko mu kugaruka kwe yumvikanye na Guardiola bakaganira abanyakazi bugoboneke mu wowe ntacyo ubwo wongera aya masezerano ubuyobozi bukaba bwagusabye kumenyereza ahubwo Viana genda ukora umwaka umwe uriya wundi uzawusiga ari uyu nguyu arimo ari niyo mpamvu nanatekereza ko byagize imbaraga nyinshi kuko urumva aho kugira ngo sporting director wari umaze imyaka irenga 15 ari muri equipe umutozo umaze imyaka 10 ari muri equipe abantu babanye bubatse iyi City bavugaga baviremo icyarimwe ari bo batekinisiye bari main bari barimo bako ikikango cyari ryari ku buyobozi bw'uko equipe sigara yajya hasi ishobora kujya hasi ajya hasi pe so bikitwa ko rero mu biganiro bitabaye recorded yaba yaragiranye n'uwo bita Sheikh Haridun Ali Mubarak niwe CEO niwe chairman w'ikipe ya Manchester City ndetse n'uwo bita Soriano Felan
CEO wa ekipe ya Manchester City baba baramusabye ko yabaha ino sezo gusa ubundi akajya kwita ku rugo rwe avuga ati genda wubaka urugo rwawe ariko tuzanye umuntu usimbura Ciki naguma ngaha mukoraniye iseze imwe mufatanye muri ayo matransferi dushobora kuzagenderaho ubutaha icyo kikaba kiri ku ruhande ubwo Vianney arinjiye mu kwezi kwa gatandatu akoranye na Pepe Guardiola rya soko rya mbere bakoranye ryo mu kwa mbere ariko icyo nakwita nka catalyst cyangwa se icyo ngiye ku bwanjye cyabisembuye ko bishoboka ko yaba ari sezo ya nyuma n'abakinnyi nagiye kubona nkabona arinjije twabonye bajya ku isoko rya Florian Wirtz nibwo bwa mbere City rwose yabaye kiriya ikavuga ati amafaranga ikipe irimo iradusaba ni umurengera kandi wareba Florian Wirtz ni profile neza ya Kevin De Bruyne bashakaga neza ni profile ya Kevin De Bruyne wari uvuyemo kavuga uti kuva kuri Florian Wirtz profile Kevin De Bruyne wari uvuyemo ukamusimbuza Ryan Cherki style zabo ziratandukanye Florian Wirtz ni umukreateur ni babakinnyi baryoherwa no kuba baremera abandi bitego kurushaho uko yabitsinda ni wa mukinnyi udakeneye gufata baro ngo acenga abantu batanu oya arayifata ayiransa ahantu hanyaho Bruno Fernandes Kevin De Bruyne nyine baba nimero 10 bakina gutyo imipira badatindana bagumana ngo bakengerererere ariko bayishyira abantu City ibi bivuyemo imusimbuza Ryan Cherki Tijani Reinders yari yinjiye uyu munsi n'umukino udafite umwanya mu mikinire ya Pepe Guardiola yari marakina yarahanze aribuze Ryan Aitinuri byabaye ngombwa ko bamushyira mu kibuga ari uko niko Orey bamuzanye imbere nta kimara kugenda kimara kuvunika niko Orey yahise abana nimero 5 na Josco Guardiola yaza kuba kiri mu kibuga ntabwo Aitinuri gupfa kubona umwanya Guardiola we n'ubundi yari yaragiye muri Axe kuko habayemo no kuhengeka kuri gatatu Guardiola bagiye hari bamanwera kandi yakinaga gatatu n'ubundi ariko bamuguze bagiye kumugarura hagati Guardiola bagiye kumugarura muri Axe we na Ruben Diaz nibwo bagiye kuri Aitinuri ashakina match nkenya aravunika niko Orey ahita afata umwanya kuri nimero 3 aho bibaye ngombwa ko bamwigiriza imbere rero nuko byagenze nibwo yagarutse mu kibuga uwa kabundi ubwo mvuze Aitinuri na Ryan Cherki na Tijani Reinders mu kwezi kwa mbere Antoine Semenyo Maige ibisubizo byabo bari bafite ibibazo ariko nabo ubundi nka Semenyo ntabwo ari profile ufite doku ntabwo ari profile ye Guardiola aba bakinnyi rero ni abakinnyi bakiri batoya ubwo dushaka tugire nabo mu kwa mbere ku mwaka ushize basinyishije Nico Gonzalez Omar Mamush nguciye mu ijambo gatoya Antoine Semenyo na Marc Guehi baje nk'ibisubizo by'ibibazo bibonetse by'imvune ivunika rya Ruben Diaz okuru ya shampiyona ndetse no kudatanga umusaruro kwa Erling Brot yarandi byagaragaraga ariko Pepe akibona ko yakomeza kuguma muri kuruse yaba ya Premier League meme na Champions League iyo ni catalyst ariko umudefenseur bari bamukeneye usimbura Manuel Akanji kuko yari amaze kugenda ntunashaka tunabara abadefenseur babiri kuko na Kyle Walker yarasohotse cyane kandi na wundi mukinnyi bari binjije mutari Aitinuri ahubwo kuzana Aitinuri byari ukuvuga ngo Josco Guardiola wakinana na Ruben Diaz wenda tugashaka undi udahenze cyane ntabwo bari kuri pressure cyane ariko mu mibare ni ibintu bibarika John Stones ntahari sezo zibaye 10 azanagenda urumva Kyle Walker Manuel Akanji barasohotse inyuma Muzame Ederson yarasohotse automatically bari bamaze kugura James Trafford ariko bashaka kugumana Ederson babonye Donnarumma Ederson baramusohora profile ebyiri zitandukanye ahantu bihuriye Donnarumma na Ederson ahantu bahuriye mu mikino uriya ni umustopa witwa Donnarumma ariko witwa Ederson we Ederson rwose ushatse wamubara nk'umukinnyi wundi wo muri Axe mu gihe barimo gusohora umupira mu gusohora umupira bamufata out play so wumva kipe rero isohoye Ederson Manuel Akanji Kyle Walker
Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, ni abakinnyi batanu bose bari hejuru y'imyaka 30 bari batwaye bari bamaranye nayo imyaka 7 wenda uretse Manuel Akantu waje nyuma. Uburyo rero babasimbuje ni uburyo bukwereka ko harimo harahinduka ikintu kinini kandi no mu mikino ya City turabibona ko harimo harahinduka ikintu kinini cyane. Bahinduye backroom staff, binjijemo amazina abiri, Pep Reinders na Kolo Touré baramuhaye umwanya. Urumva ibyo nabyo barabasimbuje abo ngabo nabo. Sporting director baramusimbuye. Mbona ikizaba cyose ngiye mbona Guardiola sezitata azayitoza.